تماشاوان هجرا لپشت درین گرتی چه قومه چه دبه هر کس ویا که مراقت کش برای کجیم ما افمان شد آویتیه تو ریکفتن به ریبری پککی عبدالله اوجلان راحت نکرن یا نه برسکو حطانها هر کسی برسه وای ندیتی اف برسه مجی اف برس آنی براستی که چه دبه چه هیا چه تنیا اف چند روزن پشتی آخفتنا دولت باچلی کرد به مجاری را مجولن جبرکو اگر دیالوگک دست بی بکه پککی را اگر آشتی روز آوای کردستانی بیکوره باندوره که ویا گلکی باش هم لسر ویداری باشوری کردستانی هم جید دست بی که در لسر روز آوای کردستانی شد به پیواجوی آشتی لترکیه و دیالوگا بریبری پککی عبدالله اوجلان را کرد و ترک بخور را مجول کرنه چه اپوزیسیون به چه جی اقتدار اپوزیسیون جه سر و کمار ترکیه چه دخوازه یعنی رجب ایوب طیب اردوغان دخوازه رابه و اشکره بیجه تشتکی بیجه و اشکره بکه که درباره وی پیواجوی ده چه هیا حتی نه کسی اشکره نبیجه تشتکی سروکی جه پید بیجه باخچلی بویا بردف که هف پیمانی جمهور دنابرا مهپه و آک پارتی ده لی اردوغان جسارت ناکه دو گوتناج بیجه اف سروکی جه پید بیجه اف سروکی دم پارتی جی گوت پیواجوی دست بکریه یا نه تمام خلق ترکیه مراق دکه کردی مراق دکن دوی سر و کمار لسر وی مجاره باخفه لی بنیرن سروک ای پارتی گوه ناده وان پلان و وان پروژیان یکسر دبیجه حتی به لاش منکن او دبیجه ام ناهیلن عبدالله اوجلان بچه پارلمانی و باخفه راپورت کمال سر وی مجاره ها لی تماشا فکر در روژاوا سیاستا ترکیه ده نیقاش و گوتوبیجن لسر چاره سرکرنا پرسا کرد که بری مهه که دست پیکر بردوامن. پارتیین سرکیین اپوزیسیونه بانگ دکن که سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان زیدتر لسر مجار باخفه و پیواجوی زلال بکه. سروک جه پیده بیجه نابه که پیواجوش و برجواندی دو کسان بره و بچه. Sayın Erdoğan'ın hala ام لپیش جوان به ماتمای تماشا دکن که برز اردوغان جسارت ناکه که دو گوتنان بکه. اردوغان باحچلی گوتنا خواه گوت دیاره که ارک نهینی هاتنه دابش کرن هنک جید بیجن که ناکوکی هنه ادی ارکا بردک بداوی بویه اردوغان نچاره که درکوه و جوی ملتی را اشکره بکه ام بانگ لاردوغان که نکاره بقاسی و لهمبر ترور هلوستا به جسارت نشان بده دکن ادی باحچلی نکه بردفت چه گوتنا تهیه تو بخواه ببیجه هفسروک دم partiyeci به همان اوای بانگ Erdoğan کرد که لسر مجار باخفه. Ya bence bu tartışmalar artık bir لگوری من دوی اف نیقاش پروسه آشتیه و چارەسەریه ادی زلال ببن اف پروسه ده چه ببه یان چه نبه همو گل ترکیه ده مراقیده یا ادی دوی سر و کمار لسر وی مجاره با آخفه konuşmalı yani. Sizi sevgiyle karşılıyor. Partiya Natewperest İyi Partici ji destpêka pêvajoyê ve bi awayekî tund dijî çareserkirina pirsa Kurd radiweste. Hangi planı yaparsa yapsın. کی چی پلانت که بلاو که عبدالله اوجلان نکاره جوی کنه درکوه و نکاره نوی بینن کرسیا پارلمانتو ترکیه حتی پیلاش من نکن ام دستور نادن ویه که Pêvajoya çareserkirina pirsa Kurd yekê cotmehê divekirina heyama nû ya parlamentoya Tirkiyeyê bi silavdayîn û destdirêjkirina Dewlet Bahçeli ya ji hevserokên Dem Partî re kete Rojava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Piştî çelûsê mehan hefteya borî Birazî Abdullah Öcalan û parlamenterê Dem Partiyê Rihayê Ömer Öcalan serdana girtîgeha İmraliyê kir û yekem peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan a derbarê pêvajoyê de ku got. Ez dikarim pêvajoyê ji şer û tundutujiyê veguherîn bi zemîneke siyasî gihîşt raya giştî. ولید چولی لیکولینر ناوندا فراتج قامشلو لگلمنه امیل سروی مجاری بگمان برفره با آقفن که ولید تو بخیراتی چند روزان ترکیه ایرشی روش آوای کردستانی کر به حجتا کلوی داری پککه هیا و جالی پککه وقتی بره و برن آرمانجا ترکیه جوی ایرشی چیه؟ براستی هبونا پککه لوی داره انجی آرمانجا که ترکیه دنه Da burası. Yani beguman Armanca Türkiye
يعني دمك جوج او دك يعني تدمك دو ديار كرن جوج بجار الدواي يعني بار بيشاغي سال بيستو سياد ديس عينه وير الانقره يشبو ديس او دربيه جران لروجافاي كردستاني خصو ايساجي عينه وير تشبو ديس جيغري داب روجافاي كردستاني وتبجي دعاء تركيا جوج انه كسك بي يعني بيتشالاكي رابونه اساسا روجافاي كردستاني داب yani waki gognav diyar kırıncı PKK gog diyar kırıncı o navana esasen Bakurin yani Bakuri Kurdistan'ıydı Kurdi Bakuri Kurdistan'ıydı o endamı PKK'ni yani gori o diyar kırdı dahyani yapmadı avaya yek şey yadın yani demagog dedi o çalaki çedi be yani ve demagulu Kürt gog şibir da kevin var kobugi nüvede ki أبنا ممكن نقول يعني كسايات الكاربن ظرف ده رجع وما كده كاربن بحاضرية جرب كدرباس ويدا ببن بيرنجي راحتي وقتك دريجير لازم أواجي يعني براسي عقل قبولنا كبينا أبش آلية دندش آلية كي دند تركيا وق آرمانش أسخواز بينا ديار بكم أساسا يعني ده أشكرك كرنا حقا في دار سنة 2023 جو پشتی گتری او چالاکیا بیس الانقره چیبو جو امل لکوخینن لبنیاد تحت خین يعني باكر وشلات سوريا ورجاوای کردستان امل وخین يعني اف مثلا بنیاد تحت چالاقاوي مساله يعني هكذا جو يعني ابتشكيو جو هبت يعاون جو هبت چالاقا بنیاد تحت دو كم زانه بنیاد تحتي گریدایی بهبونا ملتی به هرمی بی یعنی نه گریدایی و دم آرمانجا ترکیه جوه ایرشی چیه یعنی مادام روجاوای کردستان نچونه ویرش پیک نانی نه لی ترکی دیسا تبی وکی ایرشت که بکرتی آرمانجاویش بو yani çava bike ve yani reveberiye u ave reveberiye u millet jabdu qut bike yani imkanat reveberiye lawaz bike bu nikaribe wari xizari bu karibe reveberiya xab kudwari aboride nikarib bike aboriya ve zayıf bike jali ki jali de diji awlakariyet zayıf bike yani na vakti gava bin heze asayişet xin لنقطتين اساسيه دخينه شخوا او نقطه فالاد بن يعني داوي وقت فالا بونك تشيب مش هو روشا او لكاديجي ولواز يعني هو او ارمان جا سركت بيدغو به ريبريه قشي جهبخه وبداوي يعني هرم قشي فالا بك مثلا جيغو جيانت نمينه مثلا ابله هب نه انرجي له هب نه تندرستي له هب او جیایش خواهد نجی جیانی براستی داوید بالی کوچبریه هرن والا افرین کوچبری چی بو که ولید یعنی کوچبری چی بو براستی خل کوچبر بون پشتیوان ایرشان يعني كوچبريا وقت بري تقليدي امدزان مثلا بريا 2013 و 14 وقت تقين چيد بوش خو كوچبري بالي باشور كردستان دي كوچبري امدزان گلف چيبون و سينوريك بكري بو او ياجي كوشبريه هندري تشيل مثلا حسكي بو يرتشيل بو هات القامش تشيل بون بردريان حسكي انا ملت جويرو شي دركتيه الملت كتير روشكي دغو بريارا خو يعني جي خد ميني لي بريارا خو كوشبريه دغ دركب دبر يعني نسبه كوشبريه بو عليش دربي سينور دي بأواي بو فردي تشيل بنب أواي جماعي تشيل يعني باشه أواي شيء يعني ايش دكشيني يعني هرين بايش دكشيني اها ت خطر لسر باكوري كردستان يجي تركيا تشيت كان روجا براستي يعني جبركو تركي في دكا حاجتك الدن دبيجا اسايشا من باراستيه اسايشا اجتماعي خطر ده جبر هبونا ريفبريه خسرو هسدي ويا باجي ويا باجي براستي خطرا لسر تركيا او هز يعني ككد بخوين يعني وقت ام دزانن جي 2015 وبرياوي جي قد سر استا يفجب وجي 2012 وورده يعني ام تم دبيجن بينان بيجن في شكك بعد دولة تركيا نهاتي تقاند يعني تشتكوك هيجي حتى يعني قال لك اكران دركتن ياج قال لك اغاهي هات يعني ما بيسبو دولة تركيا اساسا قال لك حالتها اوان تقيش بيها للافيتن عليه خو يعني وقت 100 اوان جبوك بكن وك سدما جوج بيجن نوفايا فقيا قصدي وك يعني تهديد كسر دك جبوي
يعني داخلية رايدار قصديجي يعني اشكرت دي مسألة دبيجين براستيجي يعني احترامها وقت بقى جيرانتي الجماعة بقلك حساب بيناتكم وجوي شاغيد جي اساسا تايبت شنو حزارو يعني شر كوباني دو برده جوي شاغيد يعني قصدي نرى وستيايد شريد تروليد وسريد وحتى انا بدا قبل امتدن يعني راوستاند جب قصدي شي نبو شريد تروليد يعني ودور تي بروجي سياسي de واري ريفبريا خسرد ياج سيواني وين سياسي ده اگر ايد هبد مثلا نبيجن اگر مسد ياجي حتى بشر عسكري قصد تجاري تو بروجي واني جوج يعني تركيا ديجيتيات تركيا بكن بروجي وان دتني بله فتركيا بداوي يعني اس قاصد بقي بي انجام يعني تركيا بفينري ندلر خاص بي هرمي بالا بك او جغرافيا كوي سياسي سربك يعني بروجي ويني كفرن يعني وداويا ودي يعني ديفان اغاهي داوي ديجي يعني قلتنا سركومار تركيا زلال وديار يعني دبيجي اف خطا هاني اف خطا باكور وجدات سوريا حتى باشور كردستان الركبه درك اف حزامك او لبج مرج او لكاريا مر يعني بله حتى بحث هيا ويني قوارتني قوكشيت الهرمي كاك وليد مظلوم عبدي بحث هولدانك امريكي وهذا في بيمان دكاش بوكو ديالوجك نابرا تركيا وهسه دا دست بيبكت فيكي تشاو دبيني دباكو ديالوج دست بيبكت يعني تم هسدي وابجي وك نابدجي بينات شوبين براستي مثلا هسدي قال لك يعني دخسكو خستك بهبون باندي ويجي هبون وامريكي جبير متفقون وهزن يعني امريكا تايبت وسطات قال لك مرحلات كرين يعني 2020 تايبت وك اسياتي فك امريكي هبو يعني خستكو يعني وك نرماي كتيخ علاقتها يعني قصدي تركيا ليه مقابل تركيا تم دايم الملف ياجي دوسيا قصد النروك وبشر شي بيجي لنا يعني نكار جدا بك ابجي برسكريكا قالكي مثلا يعني براستيجي دمك الوقت اشكرت كت وتسياتي يعني وقت حكومتها اكف وقت تحالفها قال تركيا ياجي حكومتها اغو تدي باش دورتا مهفي واكف گو اشکره بک به ام اشتیت خوازن چاره سری که پرسکری کر ببین چاوا به اشکره دک و روجا دوا اساسا ته بویرنگ هوانت شر يعني هرمن دردوري خود تایبت کرد يعني او دزانن گو ملف دوسیا کرد نوک بشین سیاسی کرد تایبت دوسیا کرد اجواکی به ادیروکی به دوسیا و یک يعني ام دبینی شر کوبانه به چقاسی باکوری کرد بی باکور شقاسي براباني بركوبان الترين يعني كرد بخوا يعني شعوري كرد هستي كرد يك المسألة شيء يعني قال لك يعني نمكن تويبك يعني اسياتي فكدو تبيش دستي خوش كردار دريش تبي درك الشارع سر بكم قاضي روجي تقاسي بشره هوانات بري قال لك كرد ده بدروا الباكور لكوبه باشور بالباكور اوكل قال لك سباس مالوتا افا وليد تشولي لكل نرين أفندا فرات ج باجاري قامشلو